Voin chu heng ho hi engtin nge an om tak zel ti kha kan en lok nga heng ho hi ilo la khelo nei chuan khol bom chenara hian lut la playlist a hian yes so no tia hian kan ta khoma ilo en don nia ti chuan am sabera chuan marketing manager George hi tel to zinga hlimum le medik bek ta zinga mi ani wa me alan it om theinan ike ko te in no pu to em dik tak chuan o tin ka change dal thalanga kain ena hi tha hi po tha hi chu tom pu yangai ni hi ka ti thina lom America mi pui ma a poi sakhel edik thuwa pholanga lili laga hian poi sakhel na I chan to za do ti sei to em Yes. ti chuan zona pakhat a chan chuan a ti thoveng hok bokani ifa te college kalna tur poisa I khel gal to em engtin nge kholi na soyang chu ka khelawa ma se afa te school kalna tur poisa hi poisa khelnan ka mangai lo Main for you. That answer is true. George le bial nu hi an hlim tluang chunzom zela ti chuan a fa pa po khan he sowa apa poisa ro mang hian college sakal chunzom veda ta ni ti chuan khre thei chuna poisa khel a ching to ngai do bok hadot lia chuan Christy kha kan la khriat veringa nun chong thale fel takni kha anu le anaw te khriata nuam lo tak tak zo na achang ve nuala inaw bial pa te zinga pakhatal hi priau tu che anom to em Oh, tin ka change. ipasal hual lui kha ila mangai rangem Oh, adi kalom, kalak mangai rang lom. in chung ko ke dar chan hi ipa wanga ni itm Apart. Oh, ka ti de ngai sat. he sowa atel nu hian anaw chuan beauty pageant pakhat na ania ama ngei po hi Miss America zonna tel theitur khopin a qualified so ta bokani apoi sodon dollar nuai khat awang khan medical school a akal thei ta boka he so zo hnulok hian a pasal wal luinan khan an ni cholea ma se annuwa an thren zui le da thawani ti chuan Michael pathatak thing mystery kha kan la frame a impuan na thren ka chuan an chung kuwa atina ni inupui unaw te zinga hian I driau nem Yes. inupui hi imhe chekop to zinga hip tu bercheniam No. I thian te nupui pakhatal imut pui to em Yes. Mike I hun ton to zong zong nuwa po khan kam mangai chati hi ilaring thawem oringe ti chuan annu pa hian hun hak sa takan to ka ain puan na zong zong paidam turin anu pui hian hun rei tak amomo nge nge ya ma se chung ko hlim tak an ni chho ve zela apa nen po khan tun ma ain anin nei ta zoka apoi salo chuwa mang khan anu pui nu te lan moi zok nan an zaiti ga apasal hip tu berni du na lian tak anei niange ti chuan pafel tak ani ti hai thei wal lo Hernandez kha enge an zel le ani po aim puan na hian an chung kwa aliam khop maya anin nei na hial po ati der thong tre pani inupui ni do me chadang han mut pui vele suang to ngai em The truth is, yes. inupui a en kol dana hian inu hi I hotrinam Yes, I have.
inin nei nia inu thuam na dum vek ha lo kala wang khan I ho trinem Yeah. Yes. min tin na tu bek chu kan nu na hlim na ni beka ka chung ten min hlim pui lo kha ni ha kha na ni But it is. So that hurts. Yeah, it beats from me. harnenda si anna asium tu ni na chu achun zum zera he so tel nu thakhata liam te hian anu pui hian nu te kan sar nei hlau maya ma se achung kwa an himdam theinan a thei to pachu a zela apoi sudon khan an nu pa an lo suang to thin tam tak ti lotlin chho zela tum bokani ti chuan elen khalo en vele teang a thuruk tam tak phok chu ani wangin ani po hi an chung kwa le apasal nen anin kar thlengin ati chetrel ani kha inu ai hian nang ma hi mani fa te la ka ve ve nu thozor ni in khrem I do. I do. inin nei na khan a hmai mutpui to pakhatal isom tel ven The answer is yes. inin nei na te che thei tu thuruk von inem Yes. apoi sudon dilak noi kha chu a pasal le a fa te pali nen lim takin an chen ho theita chu mai poni rovin anu hi tuna chuan an zinga an khosak tir ve ta bokani khre thei china chuan chung ko hlim takin anom zui ta ni ole khati zong kha update kan kon tarlan thei chu nia update tarlan tur danga lo omani chuan kan la tirang zeu zeu don nia soi to angin moment of truth hi season 2 thleng ba ka om lo wangin kan ti zo vele trap to a zo huna po so dang munam tak ron ti chun zom zel kan tum thonga ti chuan tunge in me beng kan en le don ani robi le sali kan ne ya Give them a nice round of applause. Fabiano le Katie in kobrem ma sabeng khan ning he nia kanin support ton selonia in zavain mang thani man nom vek phodu le contestant hian he phei khok achunga ran nung om hi second som hi chunga bun do nei contestant hi speedball mang hian ang kap do na ni